Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibyiza wo kurikira NCTV Rwanda, njye gusuhuza kandi kwifuriza ikaze. Nitwa Clement Ndayisenga, dusanzwe tubana hano kuri iyi channel yacu nayo yanyu. Nizere ko ubwo ngubwo dukurikira umunsi ku munsi, wamaze gukora subscribe by'umwihariko, nizere kumeze neza cyane. No muri ibi bihe turi guhangana n'icyorezo cy'umuriro mwinshi ariko kikaba kizwi ku izina rya Marburg. Nizere ko rero icyo cyorezo mukomeje kukirinda muri rusange. Iki cyorezo rero kikaba kimaze guhitana abantu 11 mu Rwanda, abandi bakaba baranduye, aho abantu basaga igihumbi ari bamaze gutahurwa ko bahuye n'abo bantu bagaragaweho n'icyo cyorezo cya Marburg. Iyi giterwa n'iyo virusi nyine ya Marburg. Ubwo ngubwo rero inkuru nziza ihari nuko ku munsi wo kuwa kane, ku munsi wo kuwa kane nibwo abantu 5 bakize. Akaba ari ku nshuro ya mbere rero abantu bari bakize kino cyorezo cya Marburg. Akaba ari icyorezo rero kibi cyane kubera yuko umuntu ucyanduye aba afite ibyago byinshi byo gupfa. Urumva rero yuko umuntu kandi ucyanduye nanone agaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi 3 na 21. Ibimenyetso bishobora kumarana igihe kinini rwose, kandi mu mizo ya mbere biba bimeze nka bya bindi bisanzwe, kuba warwara bisanzwe, kuba wabara umutwe, kuba wabara wacibwamo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, umuntu ashobora kubirwara bisanzwe ariko atari icyo cyorezo. Ariko noneho mu minsi 21 nibwo gishobora kuba cyagaragara, ibintu bikaba byakomera kurutaho. Ibyo dusabwa rero ngira ngo mwamaze kubisobanukirwa, ni ukugira isuku umuco, tukagira isuku umuco, no mu gihe wagaragaweho n'ibyo bimenyetso muri rusange ukaba wakwihutira kujya kwa muganga cyangwa ugahamagara kuri telefoni itishyura y'114, ibintu bikarushaho kugenda neza. Kora ko ari ingamba nyinshi ziri gufatwa muri rusange, zirimo ko ubu ngubu gusura abanyeshuri ku ishuri ni cya gikorwa ngaruka kwezi kibaho, ababyeyi bajya gusura abanyeshuri ku ishuri bakagira utwo babashyira, yewe bakajya no kubatera courage, bakababwira ati bana mwige, natwe ibi twabinyuzemo, kugira ngo ibyo abana bakenera babe bavugana n'ibigo by'amashuri bibagereho bitabaye ngombwa ko bajyayo. RDB nayo rero ikaba ikangurira abacuruzi muri rusange nabo kubahiriza ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima. Izo ngamba zikaba nyine zirimo za zindi zo kwirinda muri rusange, abantu bagomba gukaraba, bagashyiraho abantu gukarabiro, bagagarura ya miti twakoreshaga muri COVID-19 ya za alcohol cyangwa za sanitizer, kugira ngo nyine icyo cyorezo turusheho kugitsinda. Ibikorwa by'ubucuruzi birakomeje, ibikorwa by'urukerarugendo RDB ivuga ko nta kizabikoma mu nkokora, nubwo mu Rwanda hagaragaye abo barwayi b'icyorezo cya Marburg, ariko n'ubundi abo bikorwa bigomba gukomeza muri rusange. Ari naho RDB ikomeza isaba abacuruzi muri rusange kubahiriza ayo mabwiriza, kugira ngo n'ibikorwa by'ubukerarugendo bitazakomwa mu nkokora, kuko abasura u Rwanda barasabwa gukomeza gutembera rwose ntacyo bikanga, kandi bizezwa ko ingamba zose zifatwa mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Marburg zishyirwa mu bikorwa. Nako kandi iminsi isigaye si myinshi, kuko tariki ya 18 kuno kwezi k'Ukwakira 2024 nibwo hazaba wa munsi ngarukamwaka, umunsi udasanzwe wo kwita izina abana b'ingagi bavutse. Urabizi ko mu Rwanda ari naho ku isi honyine haba icyo gikorwa. Hari abana rero bazitwa amazina, hari ibyamamare bitandukanye bizaba byitabiriye icyo gikorwa. Akaba rero hazitwa abana b'ingagi, abana 22 bavutse muri no mwaka utambutse. Abazitabira rero harimo abantu basaga 30,000 bo mu karere ka Musanze no mu ntara y'Amajyaruguru muri rusange, ndetse n'abandi basaga 2,000 bazaturuka hirya no hino. Hakaza hari ibikorwa bitandukanye bizaba rero, twizere ko bizagenda neza kandi twubahiriza n'izi ngamba zo guhangana n'icyorezo cya Marburg, cyo kimwe na Mpox. Mpox rero yahise iburizwamo kubera ko uruhurirane rw'ibyorezo muri rusange usanga bimwe bimira ibindi bitewe n'igifite imbaraga kuruta ikindi. Ako karagaciyemo rero muri rusange, kubera yuko n'ubundi isuku ni isoko y'ubuzima, kandi n'ubundi urabizi ko iki cyorezo tutakirinze ni twebwe n'ubundi tuhahombera, kuko ingaruka ni nyinshi kandi zirimo n'urupfu. Abaganga by'umwihariko nibo bibasiwe cyane, tunihanganishe n'ababuze ababo batwawe na kino cyorezo muri rusange. Ingingo tugiye kuganiraho nyamukuru rero uyu munsi ni ibibazo by'umutekano muke ndetse na politiki n'imiyoborere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kujegajega mu gihe gisaga imyaka 20
aho ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu bundi bice bikomeje kugenda byugariza abaturage muri ako gace, ndetse n'ingaruka zikarushaho kuba nyinshi kuri abo baturage batuye muri ako gace ku burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ingamba nyinshi zagiye zifatwa, ni byinshi byagiye bivugwa, yaba b'imbere mu gihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo batanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo igihugu cyabo kibeho neza, abaturage babeho neza, bishime, ndetse n'umutekano ube nta makemwa, ubusugire bw'igihugu koko bube ari ubusugire burinzwe neza kandi nta kibazo gihari. Ariko nubwo ibyo bimeze gutyo, kuri iyi ngoma ya Kisekedi ubona ko aribwo abantu bavuga ko ibintu byakomeje kuzamba cyane kuva yafata ubutegetsi mu mwaka wa 2019, amaze imyaka 5 ari ku ngoma. Ariko ibibazo byabaye byinshi kuko ku ngoma ye nibwo umutwe wa 23 ugizwe n'abanyekongo ariko bahejwe mu gihugu cyabo bongeye kubura intwaro bajya kurwana, bavuga ko barwanira uburenganzira bwabo, by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bakomezaga kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo, rimwe na rimwe bakavuga ko atari n'abanyekongo kandi koko ari abanyekongo, n'ibisekuruza byabo bigenda bibyerekana. Ibyo byose rero akaba ari ibibazo byagiye biza kuri iyi ngoma ya Kisekedi, bakavuga ko atazagira aganira na rimwe n'abo mu mutwe wa 23, abo yita ko ari umutwe w'iterabwoba, akavuga ko bashyigikiwe n'u Rwanda, ari narwo rwawushinze rukanabafasha, ariko u Rwanda rwo rwagiye ruhakana ibyo ngibyo mu bihe bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba ari Karidinali Ombongo ahamya ko RDC cyangwa se Kongo yapfuye impande zose. Uyu ni umukaridinali uvuga rikumvikana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari no mu bakomeye muri Kiliziya Gatolika, kandi Kiliziya Gatolika ubundi uretse kuri iyi ngoma ya Kisekedi wenda ijwi ryayo ritacyumvikana nk'uko byari bimeze, wenda ugereranyije n'uko byari bimeze ku ngoma ya Joseph Kabila Kabange uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka 18, akaza no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ko yayoboye 2001 kugeza 2019. Kiliziya Gatolika yagiye igira ijambo rikomeye mu miyoborere ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi buriya urebye no mu mateka n'ubundi ya politiki, ukareba no mu mateka ya Kiliziya Gatolika, usanga na politiki dufite nyinshi zo mu Banyafurika, usanga aho abera cyangwa se abanyamadini aribo batangije na politiki dufite mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, kuko nibo bahageze bwa mbere batangira iyo mpinduramatwara yo gukuraho ubwami bazana n'ibintu bya repubulika, ugasanga nabo bari babirangaje imbere, rimwe na rimwe bakanashyiraho nabo bishakiye. Uyu Karidinali Rambongo akaba azwi cyane, akaba ari arkiyepiskopi wa Kinshasa, nubwo twamugereranya na Karidinali Antoine Kambanda, arkiyepiskopi wa Kigali. Akaba rero yitwa Frodorine Ambongo, yatangaje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yapfuye impande zose, bigera no ku rwego abanyekongo batazi uwakemura ikibazo bafite, kandi bafite ubuyobozi. Urumva umuntu uri ku rwego rwa karidinali akaba arkiyepiskopi wa Kinshasa avuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yapfuye impande zose, noneho bikagira naho abanyekongo babona nta muntu wabakemurira ibyo bibazo kandi bafite ubuyobozi. Ibyo bitangaje rero mu kiganiro cyabaye n'ubundi, ikiganiro cyabaye ku wa 4 tariki ya 3 Ukwakira 2024, akaba ari ikiganiro rero yagiranye n'umunyamakuru wa France 24 witwa Marc Perelman, akaba rero cyarasohotse ku tariki ya 3 Ukwakira 2024. Karidinali Ambongo yagaragaje ibibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ikibazo cy'umutekano wahungabanye mu burasirazuba bwacyo. Akaba yaravuze amagambo akomeye aho yagize ati igihugu cyacu kiri kunyura mu bubabare kandi ibimenyetso byose ni umutuku. Igihugu cyacu kiri kunyura mu bibazo bikomeye kandi ibimenyetso byose ni umutuku, cyane cyane ku buzima bw'abaturage. Ntabwo abanyekongo bakimenya umutagatifu bakwiyambaza. Ubukungu burugarijwe. Iyo mbonye abantu banjye i Kinshasa n'ahandi nibaza icyo bacumuye kugira ngo bababare bigeze aha. Ati iyo mbonye abantu banjye i Kinshasa n'ahandi nibaza icyo bacumuye kugira ngo babare kuri runo rwego. Akavuga ko abanyekongo bababaye kugeza ku rwego rutigeze rubaho mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo.
uyu mushumba rero uri mu bavuga rikumvikana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kiliziya Gatolika, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu cyangwa Gicurasi mu Kinyarwanda, uyu mwaka wa 2024 n'ubundi yashyizweho igitutu na Kisekedi nyuma yo kugaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe intwaro kugira ngo birindire umutekano. Akabwira Kisekedi ati wowe kuvuga yuko utazigera uganira n'abari abarwanyi b'umutwe wa 23, ujya utekereza ukamenya yuko bari abarwanyi bafashe intwaro kugira ngo birindire umutekano, barinde umutekano w'ababo n'ibyabo muri kariya gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero yavuze ntabwo byashimishije Kisekedi kubera yuko icyo gihe Karidinale yavuze yuko umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wazambye kurushaho bitewe n'uko leta yahaye intwaro imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu myaka 30 ishize mu 1994, ndetse kuba yaragize n'uruhare mu gushinga umutwe wa Wazalendo. Leta ya Kisekedi ikawuha intwaro ngo bajye kurwanya umutwe wa M23. Kavuga ati ni gute igihugu gihitamo guha intwaro imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo ngo bajye kuyifasha kurwanya umutwe wa M23, kandi wo warabuye intwaro kugira ngo wicungire umutekano wananiwe gucungirwa n'igihugu. Ati ibi biterwa n'uko leta yahaye intwaro imitwe itandukanye nka Wazalendo, FDLR, yibwira ko izayifasha gusubiza inyuma ya M23, ariko siko byagenze, kubera yuko M23 yakomeje n'ubundi kurushaho ibiho kwirwanaho ndetse no kurinda umutekano no kurindira abaturage umutekano. Tariki ya 16 rero Gicurasi n'uyu mwaka wa 2024, Karidinali Ambongo wari uherekejwe n'intumwa ya Papa Francisco muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intumwa ya Papa muri Kongo akaba yitwa Musenyeri Andriy Yevochuk, yahuye na Kisekedi baganira kuri uyu mwuka mubi wari watutumbye hagati y'impande zombi, yaba hagati ya Karidinale Ambongo ndetse na Kisekedi, kubera ibyo bibazo by'umwuka mubi bishingiye ku mutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Karidinale Ambongo ariko yasobanuye ko atigeze atumirwa na Kisekedi, ahubwo kwari uguhura bisanzwe kugira ngo amusobanurire ibyo yashakaga kuvuga. Ugasanga uko wenda we yabisobanuraga bitari byumviswe nk'uko bikwiye, ariko abenshi mu basesengura ibya politike n'ubundi bavuga ko ibyo yavugaga n'ubundi ari byo, ko n'ubundi harimo intege nkeya mu kurandura imitwe yitwaje intwaro kw'igisirikare cya Kongo FARDC. Ahangaha ariko Episkopi rero wa Kinshasa yatangaje ko we na Perezida Kisekedi bemeranya kuri byinshi byapfuye muri Kongo. Ati hari byinshi twemeranya rwose ko byapfuye muri Kongo, birahari rwose, turabyemeranya ko hari ibyapfuye muri Kongo. Byo bahuri buvuze rero muri Gicurasi, kandi yumva ko bikwiye gushakirwa ibisubizo. Hari ibyo bemeranya, ari na Kisekedi akemera ko bigomba gushakirwa ibisubizo. Karidinali Ambongo rero yagaragaje ko ashingiye ku biganiro bya Rwanda, ashyigikiye ko ibiganiro bya Rwanda bikomeza mu rwego rwo kwirinda intambara ishobora kuba mu karere, ariko ko bikwiye kurangwa no gusasa inzobe. Gusasa inzobe, icyo bita mu Kinyarwanda gusasa inzobe, ni uko abantu bicara rwose bagacoca ibibazo, abantu bakavuga ibintu byose bakajya mu mizi yabyo. Akavuga ko nabo bagomba gusasa inzobe kugira ngo impamvu muzi z'umutekano muke wo muri burasirazuba bwa Kongo zikemuke. Impamvu muzi ari nazo usanga kenshi bashinja Kisekedi uko ashaka gukemurira ibibazo mu bushorishori bw'igiti, aho kugira ngo arebe mu mizi nyari rusange itera ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi Musenyeri rero nako ni Karidinale, ntabwo ari Musenyeri ariko ari Musenyeri nawe ndi bwitseho nanone wo muri Kongo yigize kuvuga nk'ibi ngibi, yakoresheje n'amagambo akomeye. Ibi Karidinale avuga ko bagomba gusasa inzobe, ko bagomba kureba ibibazo mu muzi. Ubwo ngubwo abashaka no gutunga intoki Kisekedi we uvuga ko atazaganira nayo mu 23, kandi buri inzira y'ibiganiro niyo iba ituma ibintu byakemuka muri rusange, kuko ari henshi inzira y'ibiganiro zagiye zifashishwa zigatanga ibisubizo.
ibyo ngibyo rero arimo arabivuga mu gihe n'ubundi mu minsi ishize n'ubundi bwo hari mu kwezi kwa Kanama cyangwa ukwezi kwa Munani uyu mwaka wa 2024 Musenyeri Gapangwa Nteziryayo Jerome uyu nguyu akaba yarabaye umushumba Diocese Katolika ya Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko atagifata Perezida Kisekedi nk'umukuru w'igihugu bitewe n'ubuhemu yagiriye abanyamurenge. Uyu nguyu nawe n'umunyamurenge ariko ni musenyeri akaba akomoka mu Nyamurenge. We yavuze yuko atacyemera Kisekedi nka perezida w'igihugu bitewe n'ubugome yakoreye abanyamurenge. Uyu mwepiskopi rero w'umunyamurenge yabivuze mu gihe abanyamurenge bibukaga bene wabo biciwe mu nkambi ya Gatumba mu Burundi mu myaka 20 ishize ko hari mu mwaka wa 2004. Yavuze ko yahoze afitiye perezida wa Repubulika cyangwa se perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chirumbo yaramufitiye icyizere kera rwose ariko ngo cyaje kuraza amasinde ku ngo yashoboraga guhagarika itotezwa ry'abanyamurenge ryari maze imyaka n'imyaniko barikorerwa muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ariko rwose ngo icyizere yaramufitiye cyaje kuraza amasinde. Musenyeri Gapangwa rero yasobanuye ko mu mwaka wa 2020 muri Gashyantare mu mwaka wa 2020 ubwo ni mu myaka 4 n'amezi nk'umunani ashize yavuze ko yari ari mu Bubiligi, yavuye mu Bubiligi rwose ni naho ava mu Bubiligi ajya Kinshasa mu mishyikirano yari yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Irunga wari uhagarariye Perezida Kisekedi na Minisitiri ushinzwe imibereho y'abaturage ndetse n'abasirikare bakuru bahurira i Kinshasa. Nyuma y'inama y'iminsi 2 rero nk'uko uyu mwepiskopi w'imyaka 86 y'amavuko ni umusaza muramubona rwose no musaza rukukuri afite imyaka 86 y'amavuko yasobanuye ko we n'abagenzi be basabye Kisekedi guhura bakamushyikiriza raporo y'ibyavuye muri ibyo biganiro abakira ku mugoroba tariki ya 15 Gashyantare mu mwaka wa 2020. Musenyeri Gapangwa ngo yabwiye Kisekedi ko amwubaha nk'umukuru w'igihugu ati wowe urebye uko ngana ndakuruta kure ariko kubera ko uri perezida urambyaye. Urumva umusaza w'imyaka 86 ubu ngubu yarafite 2020 afite imyaka 82 aramubwira ati wowe urebye uko ungana ndiso ku nshuro ya 2 ndakuruta kure ariko kubera kuri perezida urambyaye ngo haye icyubahiro cy'umubyeyi. Niyo mpamvu bakwita umubyeyi w'igihugu, uri umubyeyi w'iki gihugu. Amoko yose y'abakongomani muri iki gihugu ubereye se ugomba kubanganya. Yamubwira ko agomba gufata amoko y'abakongomani yose y'abanyekongo yose mu gihugu akayanganya. Ariko icyizere amufitiye avuga ko cyaraje amasinde kubera yuko nyuma rwose ngo ibyo yababwiye atigeze abikora. Ati atwizeza ijuru n'isi ibyo yavuze byose ahubwo byasubiye inyuma. Nicyo gituma mbabwiza ukuri hano ninongera kumubona nzamubwira ntabwo nkwemeye sinkikwizeye ntukiri umubyeyi w'igihugu warahemutse wavuye ku izima warabeshye. Ati mwibaze abanyamahanga bo hanze barimo n'abazungu barimo n'ababirigi badukoronije ishusho bafite ku mukongomani ubu. Icyo ni igitutsi kumva mu mwaka wa 2022 kumva mu kinyejana cya 21 abantu bakirya abandi ni inyamaswa. Wenda bakoma amashyi kuko bakeneye amabuye iwanyu ariko barabasuzuguye bikomeye cyane. Pasiporo ya Kongo ndayifite ariko irasuzuguwe kubera uko ifatwa, kubera ko Kongo yitwara, kubera ko ubutegetsi bwacu bwitwara ku bakongomani. Ayo ni amagambo ya Musenyeri Gapangwa wagaragaje yuko atacyubaha perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, atakimwemerera nka perezida w'igihugu. Inzira nyinshi zo gushaka ibisubizo muri Kongo zaratangiye by'umwihariko umwuka mubi waje hagati y'u Rwanda na Kongo,
aho M23 yongeye kuba imirwano, aho Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwagiye rubihakana mu bihe bitandukanye. Harimo ibiganiro bya Nairobi byakubise igihwereye, ibiganiro bya Rwanda nabyo biracyakomeje, ari nabyo abantu benshi biteze ko byatanga umusaruro, ariko urebye umwuka uba uhari hagati y'ibihugu byombi, ukareba Kongo ibyo igenda ivuga ko Kisekedi n'ejo bundi mu muryango w'abibumbye, mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye yashyivuze ko ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda. Hari ibiganiro n'ubundi bitegerejwe muri kuno kwezi kwa 10 bigenda biba by'uruhererekane hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yaba w'u Rwanda, Ambasaderi Patrick Olivier Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bibera i Rwanda ku muhuza w'u Rwanda na Kongo, i Rwanda Murangura, Perezida Joao Lorenzo. Ariko Kisekedi akavuga ko nawe bishyigikiye, ariko mu biheruka bavuze ko habayeho kutumvikana kuri ibyo biganiro, by'umwihariko mu kurandura umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Kisekedi kandi yavuze ko atazegirana ibiganiro n'umutwe wa M23, kandi hari amakuru avuga ko mu biganiro biheruka byabereye i Rwanda, M23 yari yatumiwe muri ibyo biganiro, nubwo yari yicaye yumva uko ibiganiro bigenda ku mpande zombi, ariko idafite ijambo. Ariko urumva si kimwe nk'uko nanone abantu baganira udahari, kuba uhari wenda ukabyumva ku mpande zombi, nubwo utagira icyo uvuga, ariko nawe bikwereka aho ibiganiro biri ndetse n'uruhare rwawe n'icyo ushobora kuba wakora nubwo utahawe ijambo ku meza y'ibiganiro. Ibyo byose rero wareba nanone ibyakurikiyeho ibiganiro Repubulika Demokarasi ya Kongo igenda igirana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, barimo abaheruka kuvugwa ni Kayumba Nyamwasa, wavuze ko muri kuno kwezi gushize kwa 9 yagiriye uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Harimo kuba Kongo yarasabye kwakira abahamijwe ibyaha bya jenoside n'abandi bagizwe abera, ariko bari barafunzwe n'urukiko mpanabyaha rwarashyiraho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Bamwe bagizwe abera, abandi barakatirwa n'inkiko. Mu bavuzwe cyane mu ikoranire na Kisekedi ndetse yashakaga gushyira mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR barimo Kapiteni Sagahutu Innocent, wagaragaye rwose muri raporo zitandukanye zibanga zagiye hagaragara ko yari ari mu biganiro byo kuba yajya kuba umuyobozi w'uriya mutwe. Bakaba banakwakirwa abo bandi babuze ibihugu bibakira, bakava muri Niger bakajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wareba uwo mwuka uhari rero no kujya kuba wakwakira abajenosideri, kandi Kongo u Rwanda rukivuga ko uwo mugambi watahuwe, Kongo yarabihakanye. Olivier Nduhungirehe yavuze yuko ibyo Kongo ivuga ari amatakirangoyi, ivuga iti nibabyemere ku mugaragaro babivuge ko bashaka kubakira, ariko nanone be kugenda bahakana kubera ko ibihamya birahari kuko n'impapuro zari zagiye ku karubanda. Ibyo byose rero wareba uwo mwuka uhari, ukabona yuko nubwo muri politiki ibintu bishobora kuba uyu munsi byubamye, ejo bikongera bikiyubukura cyangwa se bikongera bikiyubika, birashoboka. Hari n'amakuru avuga yuko ubu ngubu mu Bufaransa hari kubera inama y'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Akaba rero ibyo bihugu birimo n'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru n'ubundi yavuzwe yuko abakuru b'ibihugu byombi yaba u Rwanda na Kongo bashobora kongera guhura bakagira ibyo baganira ku bijyanye n'umutekano cyangwa se n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ariko nanone bagahura bigizwemo uruhare na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, dore ko no ku munsi wo kuwa 4 tariki ya 3 Ukwakira 2024 aribwo yakiriye Madamu Jeannette Kagame na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bari basesekaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Paul Kagame icyo gihe yaravuye no mu gihugu cya Latvia, yaramaze iminsi agirayo uruzinduko rw'akazi. Akaba rero bitabiriye iyo nama, aho byitezwe ko bashobora kuzagira ibiganiro, nubwo atazicara ku meza amwe y'aba Kisekedi, Kagame ndetse na Macron, ahubwo umwe azaganira na Macron ku giti cye n'undi baganire ku giti cye, kugira ngo barebe yuko umwuka utari mwiza wakongera kugaruka ukaba umwuka mwiza nk'uko byagenze Kisekedi akijya ku butegetsi 2019, kubera ko icyo gihe nibwo nyuma y'uko Kisekedi afashe ubutegetsi nibwo Kongo yinjiye muri East Africa Community, nibwo Kongo u Rwanda rwafunguye ingendo z'indege muri Kongo, ariko ibyo byose bikaba byarasubiye inyuma kubera yuko na Kongo yereze u Rwanda kuvogera ubusugire bwarwo. Urubanza rwabaye ku ya 26 Nzeri, ubwo n'ukwezi gushize, aho rwabereye muri Tanzania ku cyicaro cy'umuryango wa East Africa Community,
aho u Rwanda rwagaragaje inzitizi zirimo kuba Kongo ibyirega u Rwanda harimo ibyabaye mbere y'uko Kongo iba umunyamuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, harimo kuba impapuro zatanzwe zimwe ziri mu rurimi rw'igifaransa kandi muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba hakoreshwa ururimi rw'icyongereza, kuba ruriya rukiko rwaregewe rudafite na kompetansi cyangwa se ububasha bwo kuba rwaburanisha ruriya rubanza, kubera yuko ubundi iyo igihugu kireze ikindi kiruregwa mu rukiko mpuzamahanga International Court of Justice rero rw'ubutabera, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Kongo ikaba yarareze u Rwanda muri East Africa Community, ikavuga ko mu gihe rubanza rero rutaburanishwayo ngo izikura muri muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ukabona yuko n'ubundi ibyo Kongo igenda ivuga ko ishyigikiye ibyo biganiro n'ibikorwa bari gukorwa nanone ku ruhande usanga bidatanga icyizere cyo kuba amahoro twifuriza akarere kacu muri rusange, amahoro yaba muri Kongo, amahoro yaba mu Burundi, amahoro yaba mu Rwanda, amahoro yaba muri Uganda, amahoro yaba muri Tanzania nubwo ho yasugiye akanasagamba, amahoro yaba muri Kenya, amahoro yaba muri South Sudan, muri Somalia ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika. Twifuza koko yaba amahoro, aho abanyafurika usanga twishyira tukizana, usanga koko yaba amahoro twifuza, kubera ko usanga nko muri Kongo harabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro, kubera yuko nko mu minsi ishize muri iyi nama y'inteko rusange UNESCO akaba ari ishami n'ubundi ry'umuryango w'abibumbye ryayoherejwe kugarura amahoro muri Kongo. Mu myaka 10 ryatangazaga ko muri Kongo hari hagati y'imitwe 40 na 50 yitwaje intwaro, ariko ubu umuryango w'abibumbye utangaza yuko hari imitwe isaga 250. Ukabona yuko rero ibyo byose iyo mitwe aho iri ntabwo ibiri gufasha abaturage mu iterambere, ahubwo imwe biri gusubiza ibikorwa by'iterambere inyuma. Ukareba ibibera muri Somalia, intambara nayo imaze imyaka isaga 20, wajya mu majyaruguru ya Afurika cyangwa se mu burengerazuba bwa Afurika ugasanga hari ibibazo, wareba muri Mali, wareba muri Centrafrica, muri za Mozambique, wareba muri Niger, ugasanga haracyari ibibazo bikomeye. Ariko abanyafurika ubwacu nibwo tugomba kwisobanukirwa, tukamenya gukora ibidufitiye inyungu muri rusange, kandi byose birashoboka kuko izo ntambara, iyo mitwe yitwaje intwara kenshi hari abayishinga mu nyungu zabo atari mu nyungu z'abanyafurika. Reka rero ncumbikire ahangaha ngushimira cyane we tubana mu makuru n'ibiganiro kuri NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Nkwifurize impagarike n'ubugingo, kandi nkubwire ngo kora subscribe hasi aho ngaho by'umwihariko niba utarayikora, kandi ukande kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho ujye uhita ubibona mu ba mbere bikikugeraho. Nge nitwa Clement Ndayisenga, ciao ciao.